sisehlelweni imbali yabaculi ngihleli le ndoda ezalwa ePlumtree endaweni yaseNtoli. Ngiyakwazi ukuthi eNtoli kuphuma ama legend kulamadoda anjengabo Solomon Skhuza, kulabo Chess Skhuza, kulabo Khumlani Moyo, abanye abangasekho kodwa abangabantu abadlale iqhaza elikhulu emculweni. So seliyenzile iqembu abafana baka Mlotshwa. I-album le lokuqala liqopha nini njalo kulithatha isikhathi esinganani ukuze kushothi i-album yethu yaqala sayikhupha ngo-2017. 2017 i-album yethu yayilesihloko esithi umntwana ongifana. Kusho ukuthi saba late kakhulu kuyirekhoda ngo-2017, kuyikuthi ingoma vele zazikhona from emuva le, kodwa sayizathola ithuba ukuthi sirekhode ngo-2017. Kusho ukuthi kwakumele sirekhode ngo-2014. Kusho ukuthi ngadibana lo mdala laphana u-Aloyce Zibane. Ngakhulumisana laye ukuthi baba bengicela ningirekhode, ngamzisa nje akungamademonyana kwami nami engangilokho ngikurekhoda manje sendlini. Siyabonga, sisehlelweni imbali yabaculi ngihleli le ndoda ezalwa ePlumtree endaweni yaseNtoli. One, two, three, siyabangena, baka.